ko pozove na dejt, neka plati. Čekaj, ti sad mene pozoveš jer ti hoćeš da ja tebi dam priliku, bilo muško ili žensko, i ti sad mene zoveš, ja idem možda iz pristojnosti, možda ovako, i sad još i da podelim s tobom. Ti me zoveš. Mislim, ti želiš mene da vidiš. Prva stvar. A druga, ja sam jednom pričala sa mojim bratom o tome. I on je rekao, pa da, ali kao ako je neka devojka ko voli, na primjer, većina devojaka voli da se sređe, većina devojaka ima urađene nokte, većina devojaka će na taj dejt doći bez šminke. I kao bez šminke? Sa šminkom, sorry. A on kao muško nema urađene nokte, nema šminku, nije isfeniran. To sve košta. Srediti se za taj dejt. Sada, znači on računa koliko grama karmina je stavljeno i ali pudera. Kao objektivno, devojka mora da uloži veći trud pre samog dejta i spremanje kad kreće i sve ostalo, zato što se to očekuje od nje. Pa ako se to očekuje od nje, onda ti ne bi bilo fair da uloži i to vreme i taj novac za spremanje i sad još i da podijeli s tobom, a ti nisi uložio toliki trud.